Nguhaye ikaze n'anshuti muvanywe Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umurwa wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe ni muri mushya kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje ko bageze inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo byegeranye umunsi twagutegurira urutonde rw'ibyamamare n'abanyapolitike twabuze mu mwaka wa 2023. Hari umuhanzi wigeze gutuka urupfu ngo ruragapfa rupfa kari cyakora yari amabura kindi kuko nawe arabizi ko iyo nzira ari iya twese gupfa si igitangaza n'ubwo ari bibi. Mu mwaka wa 2023 turi kugana ku musozo ubwo wagize itandukaniro ry'agahenge ujyanyije n'imyaka yabanje nka 2020, 2021 na 2022 yabaye icyorezo cya COVID-19. Urupfu rwo ntirwatubaniye rwo kabura uko rwigira. Umwaka wa 2023 n'umwaka wadutwaye benshi mu bo twakundaga uhereye mu ngeri zose z'ubuzima. Aha twavuga abanyapolitiki, abahanzi, abakinnyi, abacuruzi, abahinzi n'abandi. Muri iyi nkuru twaguteguriye turagaruka ku byamamare twabuze muri 2023. Reka nkwibutsa ariko nimba uri mushya kuri channel ngo banze ukore subscribe kugira ngo tubashe kwibana mu biganiro byacu byose. Ikindi kandi bana natwe tugerane ku musozo kugira ngo bashe kumenya uru rutonde mu buryo bwimbitse rw'ibyamamare ndetse n'abanyapolitike twabuze dukunda muri uyu mwaka wa 2023. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze nanone turagaruka ku byamamare twabuze mu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa mbere turasanga bita Professor Kalisa Mbanda. Nyuma y'iminsi 13 umwaka utangiye hamenyekanye amakuru ko Professor Kalisa Mbanda wari umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ushinzwe amatora yitabye Imana aguye mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Professor Mbanda yagizwe perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu 2012 muri manda y'imyaka 5, akaba yaraje no kongerwa. Icyo gihe yasimbuye Professor Karangwa Physiologue. Professor Mbanda yakoze mu bigo bitandukanye birimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP no muri kaminuza y'u Rwanda. Yakoze kandi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi nk'impuguke mu igenamigambi ishinzwe ubuhinzi, iterambere ry'icyaro n'ibidukikije, asa no kuba umuyobozi w'ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi ISAE. Ku mwanya wa kabiri mu byamamare n'abanyepolitike twabuze turasanga wo bita Depite Rwigamba Fidele. Rwigamba Fidele wari umudepite uhagarariye umuryango FPR Inkotanyi mu nteko ishinga amategeko guhera muri 2013, yitabye Imana ku wa 15 Gashyantare 2023. Uyu akaba yarazize uburwayi. Depite Rwigamba wari ufite imyaka 73 mbere yo kumwe mu bagize inteko ishinga amategeko, yari umunyamabanga wayo umutwe wa Sena guhera 2009. Kuva 2003 yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo MIFOTRA, mbere yo kuba umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya guverinoma mu biro bya Minisitiri w'Intebe guhera muri 2001. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'ibyamamare n'abanyepolitike twabuze muri 2023 turasanga bita General Marcel Gatsinzi. Habiri iminsi 8 ngo ukwezi kuzure Depite Rwigamba yitabye Imana. Abanyarwanda babyukiye ku nkuru y'inshamugongo yuko General Marcel Gatsinzi wigeze kwa Minisitiri w'Ingabo yitabye Imana aguye mu bitaro byo mu Bubiligi aho yari arwariye. General Gatsinzi witabye Imana ku myaka 75, yari amaze imyaka 45 mu gisirikare. Niwe musirikare wa mbere wabonye ipeti rya General, ipeti yahawe muri 2004. Icyo gihe akaba yari Minisitiri w'Ingabo, umwanya yamazeho imyaka 8 kugeza muri 2010. Umwanya wa kane ku rutonde rw'ibyamamare n'abanyapolitike twabuze mu mwaka wa 2023 turasanga Senateri Ntidendereza William. Muri Nzeri 2023 nibwo hamenyekanye inkuru mbi yavugaga ko Senateri Ntidendereza William yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize uburwayi. Senateri Ntidendereza witabye Imana afite imyaka 73, yari impuguke mu burezi akaba n'inararibonye mu bijyanye n'imiyoborere. Muri 2019 nibwo yatorewe kuba umusenateri ku itike yo guhagararira umujyi wa Kigali, imirimo yagiyeho avuye ku bunyamabanga bukuru bw'itorero ry'igihugu. Ku mwanya wa gatanu ku byamamare birimo abanyepolitike twabuze mu mwaka wa 2023 turasanga Professor Pierre Rwanyindo Ruzirabwoba.
Professor Pierre Rwanyindo Ruzirabwa wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane gamije amahoro RDP yitabye Imana kuwa 4 Ugushyingo 2023 ku myaka 89. Professor Rwanyindo yari umushakashatsi wamenyekanye mu Rwanda mu rugamba rwo kubaka amahoro arambye ndetse n'umwe mu bashinze RDP, ikigo cyagiyeho kugira ngo cyunganire abanyarwanda biyemeje kubaka amahoro arambye mu Rwanda. Yabaye umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aba n'umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi ya Kaminuza yigenga ya Kigali yereka, ndetse ku mwanya we yahakoresheje cyane mu bushakashatsi bugamije guharanira amahoro arambye haba mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abanyepolitike n'ibyamamare twabuze muri 2023 turasanga Ambassadeur Sebudandi Venantia, ariko wanahagarariye u Rwanda mu bihugu nk'Ubuyapani na Swede yitabye Imana kwa 15 Nzeri 2023 we mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Mbere y'uko ahabwa izi nshingano zo guhagararira u Rwanda, Ambassadeur Sebudandi wavutse mu 1954 yabaye intumwa y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, mu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi n'indi miryango mpuzamahanga i Geneve. Ambassadeur Sebudandi Venantia yakoze kandi ambasade y'Ubufaransa muri Uganda. Ku mwanya wa 7 mu byamamare twabuze muri 2023 turasanga umunyapolitike Twagiramungu Faustin. Inkuru y'urupfu rwa Twagiramungu Faustin wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yamenyekanye kuwa 2 Ukuboza umwaka 2023 bitangazwa ko yazize indwara itunguranye. Twagiramungu wari ufite imyaka 78 yavukiye mu hahoze ari prefecture ya Cyangugu, yamenyekanye muri politike y'u Rwanda mu 1991 mu gihe cy'amashyaka menshi ubwo yari ari muri MDR. Yabaye minisitiri w'intebe mu 1994 muri guverinoma ya mbere yashyizwe na FPR imaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi kugeza yeguye muri Kanama 1995 agahungira mu Bubiligi ari naho yaguye. Ku mwanya wa 8 mu byamamare n'abanyapolitike twabuze muri 2023 turasanga uwo bita Junior Marti System. Uretse abo banyapolitike 2023 yibasiye kandi ibindi byamamare bitandukanye mu nzego z'ubuzima bw'igihugu, barimo na Karamuka Jarike wamenyekanye nka Junior Marti System. Uyu yari umwe mu bamenyekanye cyane mu myidagaduro nyarwanda by'umwihariko mu bijyanye no gutunganya imiziki, yitabye Imana muri Nyakanga umwaka wa 2023. Junior Marti System yari amaze igihe ari mu bihe bikomeye byatewe n'uburwayi bwaturutse ku mpanuka yakoze kuwa 30 umwaka wa 2019 agacibwa ukuboko, nyuma kazamo kanseri yakomeje kumuzahaza mu bihe bitandukanye. Ku mwanya wa 9 mu byamamare twabuze muri 2023 turasanga Pasteur Theogene Niyonshuti. Kuwa 23 Kamena umwaka wa 2023 nibwo abanyarwanda babyukiye ku nkuru mbi y'urupfu rwa Pasteur Theogene Niyonshuti wamenyekanye ku izina ry'Inzahuke. Uyu muvugabutumwa yitabye Imana azize impanuka y'imodoka yavaga i Kampala muri Uganda. Pasteur Niyonshuti Theogene wari umushumba wa paruwasi ya ADPR Kamuhoza mu itorero rya Muhima, yamenyekanye cyane mu bijyanye n'ubuzima bubi yakuriyemo nyuma akiyegurira Imana. Ibibwiriza bye bikajya byibanda ku guhumuriza abari muri ubwo buzima, ariko no mu buryo bwigisha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge. Ku mwanya wa 10 ku rutonde n'ibyamamare twabuze muri 2023 kandi turasanga Vidi Frank. Vidi Frank akaba umuhanzi w'umukinnyi wa filime wamamaye ku mazina ya Vidi Frank, yamenyekanye yitabye Imana ku itariki ya 29 Kamena azize uburwayi. Vidi Frank wamamaye muri muzika nyarwanda mu bihe bye bya nyuma, yari amaze iminsi ahugiye mu bikorwa bya sinema, yakinaga muri filime yitwa Ubutumwa Bugufi. Uyu mugabo muri 2012 yatunganyije filime yanakinyemo yise Tuzibanira. Usibye umuziki, Vidi Frank yabaye kandi umunyamakuru wa radio Bukede FM yo mu gihugu cya Uganda. Mu bandi uyu mwaka wa 2023 yatwaye barimo watwaye Nyakubyara Chantal wamenyekanye nka Nyiramana muri filime Seburikoko, akaba yitabye Imana kuwa 2 Nzeri 2023 azize uburwayi.
umuhanzi w'umunyarwanda wari utuye muri Canada witwaga Kagahe Ngabo Kevin wamenyekane nka Young CK ndetse n'umuyobozi w'iterero Inganzo Ngari Nzeyimana Ale akaba n'umwe mu bayishinze. Muri siporo 2023 kandi yatwaye Nduhira Abandi Abdul Karimu wamenyekanye nka Koka watoje amakipe atandukanye mu Rwanda arimo Marine FC, Kirehe FC na Etincelle FC zo mu karere ka Rubavu. Umwaka kandi watwaye Umudage Mike Feller washinze iduka ricuruza ibiribwa rya La Galette wari umukunzi ukomeye cyane w'ikipe ya PRFC ikipe y'igihugu Amavubi. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe. Mbere yuko nsoza iyi nkuru ndagira ngo nihanganishe imiryango yabuze ibi byamamare n'abanyapolitike babuze bapfuye cyangwa se batwawe n'uyu mwaka wa 2023. Gusa nimba wari mushya kuri channel ndakusabye kandi ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tubashe kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho utaha.